katanya sa. Ito lang mga ro. Rasa semakin Sila sa bubu. Sebelah sana. ya betul ya ada semakin ya soalnya Ya bubu. oh nanti kita patah Patalo ba we? Tapi ako di patalo gen digal mo sa wa gen wala. sama mulia jadi bagian dari uang mulia lah kok Ye patalo ave Ashen na put in prison ye. Wabeshen itu dua pasti sih Nale. bang